Aerodrom u Mariupolju u potpunosti je došao pod kontrolu snaga Donjetske narodne republike, javlja dopisnik RIA Novosti. Istovremeno borbe se u centru grada nastavljaju, odjekuju eksploziji i čuju se pucnji, a glavni putevi koji vode u grad su pregrađeni barikadama. Narodna milicija Donjetske narodne republike najavila je potpunu denacifikaciju 53. brigade ukrajinskih trupa na Mariupolskom pravcu, koja je pretrpela velike gubitke. Nešto ranije lider Čečena Ramzan Kadyrov objavio je video svojih boraca u Mariupolju. Kako je naveo, oni ulaze u svaku kuću i zgradu. Ne dešava se tako brzo kako bi svi želeli, naveo je Kadyrov, koji već danima objavljuje snimke kako njegovi vojnici čiste taj grad. On je optužio pripadnike Azova da koriste gornje spratove grada, dok su u podrumima i skloništima žene i deca. Presloče se u civilno odelo, a zatim sramno pobegnu, rekao je on. Kadyrov je objavio snimak kako porodica izlazi iz podruma nakon nekoliko dana. Njihovi životi nisu više u opasnosti, napisao je. Navodi se da se ponegde može pronaći uništena oprema Azova. Da li misle da ćemo i tražiti po vojnim oznakama? Naivno. Vaši spiskovi sa imenima, slikama i adresama odavno su kod nas, poručio je on. Mariupolj je inače poprište najtežih borbi u specijalnoj operaciji ruske vojske zbog utvrđenosti i prisustva ozloglašenog nacističkog bataljona Azov u gradu, koji pružaju fanatičan otpor.